samo da kažem, ja inače cijenim, gospodine Dačiću, rad gospodina Škundrića, izuzetno dobro radi, ali možda me niste čuli, ja sam kritikovao vladu na čelu sa nekompetentnim premijerom Cvetkovićem za poskupljenje hrane, komunalnih usluga i tako dalje. Samo kratko hoću da kažem, ne odgovara za poskupljenje gasa ministar Škundrić, koji dobro radi posao, nego vlada na čelu sa premijerom Cvetkovićem. Samo kratko. A što se tiče drugog, evo vidite, otvara se polako, mislim, kutija iz koje polako dolaze jedna za drugom informacije i još jednom ću pomenuti, velika greška vlade je ovo poskupljenje za 60% gasa, ogromna greška. Vlada je mogla da subvencioniše na neki način da ovo poskupljenje bude 10-15%, ali moram da kažem dve, tri činjenice zbog javnosti, zbog narodnih poslanika i zbog građana Srbije. Istina je da mi dobijamo najbolju cenu gasa. Samo Rusija ima nižu cenu, Belorusija ima nižu cenu gasa nego mi. Dalje, mi smo jedina zemlja koja ne plaća penale Rusiji ako ne povučemo količine gasa koje smo tražili. Tako da kažem, tu smo zaista, imamo veliku prednost. Ali ono što želim da kažem, da nemojte da brkamo ugovor koji ima Jugorosgas, firma gdje NIS ima 25%, zašto nema 50%, to stvarno nek se drugi bave time, sa Gazprom eksportom, i da brkamo naftno-gasni sporazum koji je ova Skupština ratifikovala. Naftno-gasni sporazum sa Rusijom je najbolji ekonomski sporazum koji je Republika Srbija potpisala u posljednjih 40 godina, koji će Srbiji doneti 100.000 radnih mjesta, magistralni gasovod kroz celu Srbiju, povećati direktne strane investicije od 2 milijarde dolara, blizu 200 miliona evra svake godine dohodak od tranzita gasa, dobit ćemo najbolje skladište gasa u celom regionu jugoistočne Evrope, samo će Austrija da ima veće skladište gasa i također želim da dodam, imat ćemo direktan, u Niš će da uđe kompanija koja ima svoju naftu, znači Gazprom nafta je jedina kompanija koja danas može da ga kupi. Samo da još nešto dodam, posle ovog finansijskog kraha na berzi, tek sada se vidi da je ovaj ugovor koji je potpisan sa Gazpromom, gasno-naftni sporazum, izvanredan. Da se ovo desilo ovih dana, posle finansijskog kraha, kada su pare postale kada su povlačenje para postalo mnogo skuplje, kada su procenti porasli praktično 2, negde i čak i 3 puta, u trenutku kada praktično nijedna velika kompanija nema mogućnost dobijanja povoljnih kredita, tek sada se vidi koliko je ovaj naftno-gasni sporazum dobar. Evo samo posljednje, i želim da kažem, ja se duboko nadam da iza ovog zaista kritike, kao što je naša kritika poskupljenja, da iza kritike drugih zaista stoji samo kritika poskupljenja ove cene gasa koje je podigla vlada Republike Srbije, a da ne stoji, kažem, duboko se nadam, nisam siguran 100%, da ne stoji pokušaj rušenja najboljeg ekonomskog sporazuma, to je ovaj naftno-gasni sporazum sa Ruskom federacijom. Zahvaljujem.